तो अच्छा लगा आपको मिलके, वापस जा रहे हैं या रुकेंगे? जाएंगे ना, थैंक यू, फिर मिलेंगे। Balik sa Bhutan, pinun kam visa, pinun kam AA, pinun kam tangga epic, lanet pangkat, ni ada harjong pi. Lestang lara pile, lanet pirum kam sa sorba, dele se kila bandon ki pinun kam ki passport ne ki permit no. Dan rehagan ni jika bangilek mangi, bakatang ke kanong kondong dengan dan kam kita berkali. Dari kali pada ki kot kislah kita piang lot, no. Personal identity card jong ki bar bagi piang lot. Kena bercuma dah, tak Miriam. Apa? Kena bercuma kata Miriam. Mencuri kita dia kata atau semua dalam naret mulia kita bersyarat pula. Asal saya ke Bhutan Gate. India Bhutan Gate. Saya tu juga bayam nak. Tu tapi subang mesti bayam setahun dia. Berapa setahun? Mau. Bhutan baik mak. That is called Bhutan. Ini lah poiston apa Bhutan. Lah beli tajilo, tajilo. Kiji kena tajilo, baik kilo Bhutan baik. Dengan seperti ini kita poistai sebet. Tangi lah poi atas lagi, seperti ini pergi giat mah. Tementang ilah poe gate Bhutan India Bhutan gate mah. Dan yang sampai ke sinor kaman penrung ni, yang haban bosai jaga kali, yang habrong ke gate. Ngihaban pen iya gitu ki kot kislah kumbang ong EP meneh ka sedang jong dengan video ki ID ki voter card mo gitu baru kot ngihaban pen iya hang nih. Sai kami ane. Ini mah baka blok gate dengan ai sedin dia. Sit dekat sit sana tangga. Sit aku atas blok asam kekam handa he. Tela sak hot spot entry dengan select entah. Entah lah ada gate. Tanya lah ban room support. Perlakuan pelan upstairs mat. Nak persangkannya anak kali. Sabar. Sin kong panganya kali sa. Sabar nak kali jangmus tanya. मेरा तो बहुत पसंद है फोटो का पसंद नहीं है सुंदर है सुंदर मतलब ब्यूटीफुल handsome Rung market di Bamjiaswa Masih petrol nana terus beli mantap stop Ano ke market? Lihat market belum? Belum lama ada juga bang. Mana ada juga bang dan Untuk tidur lah minta sana. Dia nak mau. Serum. Ini sab sana apa yang ni? Parking try. Oh, I remember. Tak mana? Tangila don hapo Bhutan. Ini mut wan wat bam pa ini babu pa tan babu globis. Tangila wat jika bam wah meru kadang dia nongkon dong tempat longsor gitu. Ya, yang seperti ini kerja kecil sini kalau ngomong. Ini lah kue jika bam tah. Bila penuan bam ini dari wan kais Indonesia. Bhutan ngamtip ke jaga ayu kene hak ngan keli ne. Is jaga kenap ke ada dah. Sampruk jongkha. Dek dewan sawan bam ini kene ke restoran ke ba best ha ke bam. Dek tu Meghalaya se. Sunai na Meghalaya. India, Meghalaya, Shillong saya. Te dawan
Lah keluar bam hane patin kali tai juga dulu ha. Dengan sini susu ni thank you dah. Ngiyo ngiya pa mentar ga buhutan dis ngitan kerja chutney atau tit mushroom mah bakal barang tu dosnya. Baik itu dosnya. Bok biasa. Pork ये क्या है? Pork? हाँ? Bok datsi. Pork darsi. Datsi. Dia tu ikan udai tu ikan sajo dan tu Itu mah yang tak. le mentang yang le sightseeing no kita nahane kokto kira itu terus dengan ke babu tang mga bakte babu mentang life free kamnya akan isu nomor bal adon kinunya tu kiri price nong masane nomor bal kim sa aja pagin ya dah kali lejong ya hapan sim kali nasane de mentai babu artni la aku apa dia hadur mati itu lagi de ini bahaya jungi banyak kali nyelap ini ban baik sightseeing ingin saya pergi ke site ya ke site mah ya kita kah itu nak jongkari hutan ingin saya pergi sakmat 345 ना आप तो यूट्यूबर है हाँ यूट्यूबर है अच्छा भूटान में तो सिगरेट पीना मना है ना हाँ मना है तो अच्छा मेजोरिटी यहाँ भूटान में कौन से भाषा बात करते हैं हिंदी नेपाली या भूटानीज भूटानी में तो हिंदी ना ज़्यादातर ये मतलब आपका जो मदर टंग ना मदर टंग तो जोंका है हाँ जोंका है जोंका हाँ जोंका जोंखा जोंका अच्छा वो मदर टंग है हाँ जोंका ये हमारा भैया है हम लोग को गाइड करेगा अभी हेलो बोल लीजिए भाई हेलो कुछ तो बोलो भूटान के बारे में हम लोग मेघालय से आए इंडिया से और मेघालय मतलब शिलोंग कैपिटल मतलब शिलोंग मेघालय कैपिटल से और 50 किलोमीटर ऐसे लगभग हम लोग के होम टाउन है आप लोग उधर से घूमने इधर भूटान में आया बहुत अच्छा लगा हमको अच्छा इसलिए अभी कितना क्या बोलेगा अभी तो क्या बोलेगा मुझे तो लगता है कि भूटान आदमी लोग कैसे है कि बात करेगा कि नहीं बात करेगा इंडिया को क्या लगता है मतलब इंडिया आदमी को कैसे लगता है अच्छा लगता है ना बहुत अच्छा प्यार करता है क्योंकि अभी भूटान और इंडिया तो बहुत रिलेशन अच्छा है बहुत अच्छा है स्ट्रॉन्ग है हाँ तो उधर से आप लोग भाई लोग इधर आया हाँ तो अच्छा लगा हमको अच्छा लगा है ना और हम लोग भी बहुत अच्छा लगा है कि हम भूटान एंटर करते ही हम लोग को बहुत सुरक्षित लगता है सुरक्षित है ना मतलब गेट में एंट्री गेट में सब कुछ लेकर हाँ मतलब पूरा वो लोग ध्यान देता है हम लोगों के लिए हमने किम शा बंदी दुमा किम शा बंदी स्क्र ब्रो कोई करी भूटान stang rapi lagi di itu sini stang rekim sareban di dumar di skrat lagi jaka bam jaka di jaka pajba ne hang no te jaka bos kendong skrat kasong kum ka boj pi ta henry terkum ka rules ka anjong ne ka ri hutan ka kim sa bandi skrat di dumar mo kesar kenma ya kata anda piwan sini nomor hangnya don tang ka swimming pool ngim dei reki pasuk na swimming pool bio na sa si ya mi no nane ya bio na sa si da ko ka bresi ang terbaik kan ya kan ya kata hutan 3 kilo bridge kya sebutan boleh sa pasu palay kala ko ay Kalau kau cina giyang na ba pengi bang design athai pesit pelat nih lesu ang kena kam sit ruka sit tam ya ke jeka jong ite ke snong ite mo ngile basa jeka kret mairang latip hi ke jeka ke balong kerku kerpang ba ke jeng detak pengi we sar jong ite itu try ini akmat patiran ini gah kan pasal lagi thang yang lutte baka ka sit pelat teman-teman ilah po ya po chotan mandir yang ni kadon hang ka bai tenap ha chotan mandir pa yang pela iki notification tu yang pesan bot nya kun i pingin sarung sa po kolong kam nama tang ni ya mantang Peki dos ngai kaya ya smart profile tangam roy sedien
Itu. Tuh. Ini kencang. Ini Epi. अच्छा मैम आप लोग कहाँ से हो? तामुलपुर से। तामुलपुर असम से ना? तो हम लोग मेघालय से। मेघालय शिलोंग मतलब शिलोंग से और 45 किलोमीटर वेस्ट साइड से। हाँ। तो अच्छा लगा आपको मिलके। वापस जा रहा है या रुकेंगे? जाएंगे ना? थैंक यू। फिर मिलेंगे। दूसरा जगह है तो अब Mentapan gini lah siapa seminari mah kerja kapal itu ki mang ya mang क्या बोल रहा है दादा mang बुढ़ा ना बुद्धिस्ट monastery ना monastery Buddhist monastery monastery gini lah siapa monastery kerja kapal itu ki mang semua ki buddha ingin saya pengen punya pisat lah kata boy lah thang yong balasit balat buat semua wat nampak ya kadur nampak ya kerja kapal pun isbit kadur teh abayong ya thang yong baik ya basit ini berjumlah jika sit ini belakang jika berkreat dem deh babu mentang ila apa ya monastery jika boleh jong ki monk ingin sarung siapa kuno kalong teh kaki ini teh ये वाला कोट है कोट oh pegang ke koot cukup hutan ऐसा ही बच्चा है ना koot tangila arung hapo jelang klem jing ai ru yang nomor bayar lam du bos jong katong tatai na sene yang tangin pak kali saya hiar Ribut cuy lapo India lah surhon kali lagi siapa lah siap tu kau tangila mi na po Bhutan ngila po exit point te iwe na i perlok jungi ba an babu Anthony la lek ban submit ya card bang iyo mah temporary permit bang iyo Nadu kisi nengkong yapi nade kulan panaki si junong nanak ye tang yapi Naru kongju nadu nengkong yapi ngalajir gerbang bandon lang barna si junong
ada furnian tu mana? Kawan bini kawan biwa. Terima kat satu pasar ya. Siang perang trade kan ya. Ini kadang tahun lah tak kau beach. Kita ngerti lagi je ke? Ane kawan kucing sebelah mana? Karena premier suling peren. Suling. Karena sudah sedikit pikir. Make a U-turn. Turn. ও পুরা বয়সে 12 ফোন করছি হ্যালো হ্যালো Cepat naik.